Mw'abantu mwe ibintu ingabo z'u Burundi zikoze Kamanyora biteye ubwoba. Abarundi bageze gutya bishe abanyeshuri M23 yarakaye. Uyu munsi wa gatatu w'imirwano uteye ubwoba n'ibintu bidasanzwe. Imirwano yatangiye ku itariki 2, ejo kuwa gatatu irakomeza, uyu munsi irakomeza. M23 irimo irarwana, FARDC abo bafatanyije, Wazalendo, Abarundi ndetse na FDLR nabo bameze nabi, ariko umuntu bita umurundi we ni ikindi. Uyu munsi imirwano yaramukiye ahitwa Ruvungi, ariko na Kamanyora nuko, ndetse na Ngomo ntago imirwano igeze ihagarara, ariko noneho ibintu bitangajwe noneho biteye ubwoba kabisa, biteye ubwoba. Uyu munsi kuwa 4 nibwo FARDC ndetse nabo bafatanya bagerageje kugira gutya ngo bisubize ibirindiro bari batakaje, ariko kugeza ubu ngubu imirwano iracyakomeye, ntabwo barabasha kugira icyo bageraho. Hari abazakatogota ndetse na Kamanyora biracyari mu kavuyo, ntabwo biracayuka ngo uvuge ngo kanaka niwe wahigaruriye. Bamwe bafite amajyaruguru ya Kamanyora, abandi bafite amajyepfo ya Kamanyora. Ubu ngubu imirwano wavuga yuko nta kintu iragaragaza, aho uyu munsi AFC M23 ndetse na FARDC na coalition yabo imirwano yanakomereje muri Kaziba, muri teritwari ya Walungu. Nkuko bigaragara ibitwaro biremereye bikaba byarashwe, ku buryo abantu bibaza batese amasezerano y'amahoro ari buze gusinyirwa muri Washington muri Amerika ari buze kuba aramira iki, ko n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi ku kibuga cy'imirwano. Ni ibintu bikomeye. M23 iragira gutya igashinja leta ya Kinshasa yuko ikomeje kwica abaturage b'abasivile hariya Kamanyora. Amashusho dufite ndetse n'amavideo dufite arabigaragaza, aho ingabo z'u Burundi zikomeje kwifashisha ubutaka bw'u Burundi zikarasa ibibombe. Ejo zarashe ikibombe yari ku musozi wa Ngomo, ndetse zinarasa muri Kamanyora. Hari n'amakuru yavugaga ko zarashe no mu Rwanda, ariko aya ngaya ntaremezwa neza, ndetse bikavugwa yuko FDL nayo ishobora kubishaka kuririra kuri imirwano irimo kuba ngo itere mu Rwanda. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda amakuru twabonye aremeza yuko ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja, ndetse ziteguye yuko isaha n'isaha hari igishobora guturuka hariya mu bice mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda. Ariko bariteguye, nubwo abaturage begereye muri biriya bice nyine mu hitwa muri Nzahaha, hitwa muri za Bugarama, bakomeje guhinda ubwoba kubera ibyo bitero, ariko birasa naho birimo bigenda biba calme. Bombe zikomeje kwisukiranya, zikomeje kuvuza ubuhuha hariya, zirimo zirava izindi zikaza Kamanyora. No kuvuga Kamanyora M23 irahari iratera, ndetse na coalition nayo igatera, nayo yerekeza muri Kamanyora, ku buryo mu by'ukuri ugiye kureba ibintu wavuga yuko situation itari karume habe namba. Irimo kugenda ibintu bikomeje kugenda bidogera, aho ingabo z'u Burundi zikomeje gahunda yazo yo gutera amabombe na M23 igagira gutya igasubiza. Muri make n'ibyenda avuga ngo vitu vinaharibika kabisa kwenye kiwanja cha mapambano, ibintu birakomeye cyane. Hagati aho ngaho rero M23 igeze gutya isohora itangazo isohoye ni itangazo riteye ubwoba, itangazo ririmo impfu z'abanyeshuri. Abana b'abanyeshuri barimo kwiga, n'ibintu mu by'ukuri wavuga ko biteye ubwoba. Aho igize iti AFC M23 iramagana yivuye inyuma kuba amahanga akomeje guceceka, ndetse n'indi miryango mpuzamahanga yitwa yuko irengera uburenganzira bwa muntu bigakomeza guceceka irebera ibi bisasu birimo kugenda bijugunywa cyangwa birimo biterwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatanya. Nitangazo risohowe na Lawrence Kanyuka, uyu nguyu akaba umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike. Ati ngibi rero mu by'ukuri ntabwo dukwiye gukomeza kubyemera. Ati mu by'ukuri inshuti za FARDC nabo bafatanyije no kuvuga Abarundi, FDL n'abandi bakomeje kugenda bamisha ibisasu bitandukanye. Ati ku baturage cyane cyane barangajwe imbere n'ingabo z'u Burundi, ato barimo kugenda batera ibisasu mu gice gituwe n'abaturage benshi cyane mu majyaruguru ya Kivu ndetse no mu majyepfo ya Kivu.
ati kuri uyu wa kane rero tariki enye z'ukwezi kwa 12/2025 atahagana saa tatu ahitwa Mudaka muri Kivu y'Amajyepfo, ati izo ngabo zagize gutya zitera ibisasu ku kigo cy'ishuri, ati umva abanyeshuri barapfa, ati ndetse abandi benshi barakomereka bikomeye, ati barimo n'abanyeshuri b'inzirakarengane rwose, ati ibyo bintu ntabwo bikwiye kwihanganirwa. Ibyo bintu rero urumva bije bisanga kuba ejo haratangajwe andi makuru nayo agaragaza abantu bishwe n'ibi bisasu birimo kugenda biraswa na FARDC na coalition yabo, ariko cyane cyane abarundi bakomeje kurasa ibisasu avegroma barasa mu baturage, agace gatoye cyane n'abaturage bikica abantu. Ubu ngubu noneho tekereza kurasa mu kigo cy'ishuri, abanyeshuri barimo kwiga ukarasa ku kigo cy'ishuri, abanyeshuri benshi bapfuye abandi barakomereka. Amashusho dufite ateye ubwoba, ntabwo twayabereka kubera amategeko n'amabwiriza akurikizwa, ariko bilan y'ejo ku wa gatatu igaragaza yuko hari hapfuye abantu batandukanye mu bice bya za Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo, harimo abantu 4 ndetse na 6 bakomeretse. Abo ngabo nabo hatangajwe amazina yabo, harimo uwitwa Solomon Murikuza w'imyaka 55 wo muri quartier ya Rugenge, hakaza Isaka Musafiri w'imyaka 24 wo muri quartier ya Rugenge, Pierre Byamungu w'imyaka 12 wo muri Rugenge, Veronica w'imyaka 3 wo muri Murengezi, Nema w'imyaka 23 wo muri Murengezi, Anita w'imyaka 12 wo muri Murengezi. Ati ibyo bitero byibasira abasivili bikomeje kugenda rwose biba byinshi, bikomeje kugorana, bikomeje kurambirana. Ibi bintu rero mu by'ukuri umurundi ashobora kuza kubizira, ashobora kuza kubyishyura, kuko urebye rero nanone ugarutse uyu munsi mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira haramukiye imirwano ikomeye cyane, nubwo haratangiye gusa naboneka gahenge, ariko imirwano yongeye kubura mu masaha ya mu gitondo, aho hakomeje kumvikana ibisasu bikomeye n'urusaku rw'imbunda ziremereye. Amakuru rero agenda yemezwa n'abaturage muri ako gace akavuga yuko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana mu misozi ya Rubarika, aho imirwano ikomeje kugenda yiyongera, cyane cyane imbunda zikaba zongeye ngo kumvikana ari nyinshi. Hari amabombe n'ibisasu bikomeye biva mu misozi ya Rubarika, ibi ngibi nabyo bikaba byakomeje kugenda byumvikana. Iyi mirwano rero ikaba mu by'ukuri ikurikira intambara yatangiye ku itariki 2. Amasasu kandi yongeye kumvikana muri Uvira, aho mu ijoro ryakeyemo ku wa gatatu urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana muri quartier za Kavimvira harani mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byateye impagarara n'icyo bagikomeye mu baturage bahatuye. Kugeza ubu icyateye amasasu ntikiramenyekana neza, ariko hari amakuru yemeza ko aya masasu yakomeje kumvikana kugira mu masaha akuze y'ijoro, nubwo n'amakuru yemewe n'inzego z'umutekano atangazwa, ariko birakekwa yuko ari FARDC ndetse na Wazalendo nk'uko bakunda kugenda barasana.